Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunezindaba eziqhilikisa izihlathi eKapa njengoba isishoshovu sokuguquguquka kwesimo sezulu uAyakha Melithafa silungiselela ukwethamela iNgqungqungquthela iWorld Economic Forum eDavos ekupheleni kwenyanga. Lentokazi engeyokudabuka eEeerste River eKapa izobe iyisikhulumi eNgqungqutheleni ezobe yethanyelwe nanguGreta Thunberg owaqokwa yiphephabhuku iTimes njengovelele ngonyaka owedlule. Owesifazane osemncane ungomunye wabayishumi ebantwini abasha abamenyelwe eNgqungqutheleni iWorld Economic Forum ezoba seDavos ngesonto elizayo. Besichaphazelwa kakhulu ukuba ilento kubekho imbalela apha kwecala lethu ngokube kunzima njengomama mengumfama nje ukuba asebenze ukuba sayazi ba inkomo nezityalo zethu zidinga amanzi kuba amanzi awekho zizawufa izityalo zizawufa neenkomo so ndaqonda ukuba mandame ndiye ku internet yagqiba ndibona ba into le eyabangela lembalela ndafumana ukuthiwa yinto eyi-climate change. Ukuzabalaza ka-uAyakha sekuholele ekutheni abe ingxenye yezinto ezimqoka ezenzekayo ukusuka ekuhlanzeni amabhishi kanye nezindawo ezisemphakathini ukwenza ama-power banks agcwaliswa imisebe yelanga kanti konke-ke lokhu kwenzela ukuqhakanyiswa kokuthi ungangcoliswa umkhathi. Ndajoyina i-organization ekuthiwa ngu-Project 90 by 2030. Le organization yona ilwela ihlabathi elisikulo ukuze sincede ugovernment ahlise i-carbon footprint yethu bakakhulu ukuze kungekafiki unyaka wama-2030. uAyakha uthi uyibophezele kulweni nohulumeni ukuthi athathe izinqumo ezifanele. Lo mfundo wenza ugrade 12 futhi iNingizimu Afrika ineqhaza elimqoka kumele libambe ekuholeni amazwe omhlaba ekutheni esikhathini esizayo umkhathi ungangcoliswa.